Ke team United ke pelimbat kyrthiaw ya ke Carpedium United dan lai la kawai ha ke jingialehkai football tournament 6 Shillong final kabla pyniaid ke turf Titans bat la pelong madan riewshimet Chalton Arena Mosalyngkat Jowai ha ke miet tarik Nailur. Ya kini ke tournament la sdang naduh ke tarik Nailar bat ke lakut da kini ke jingjop jong ke United team kabla ra ke song pisa nyo hajar tyngka bat ke Carpedium United ke ra lai hajar tyngka. Kirang ba ke belawan ban petkai bat saki kini ke final ki kentup yu kwangsan uba Wailadmiki Shylla MLE ke second Jowai Bah Octomewot Lamin District Sports Officer West Jantia ba K.Passah bat bungut kiri rangbah Samla samhoi bat kilong kemi ke sor Jowai. Ba Wailadmiki Shylla ha jingkren lingkot ulai ro ikitrajung ni ke madan ke belai i jingai bat chna bat tei ye kini ke madan na ke benta ke jingdon kam ki khun Samla jong ke sor Jowai bat keri Jantia hibrok kawai. Ula kentui ke Samla ban bot ikinuksa jeng kitera jeng ni kemadan ban tau kilat kilinti bertemai ban teri ki kam la jong dalam ki jong ki kiti bat kibut kisap bekidan.
Vân Vân Tanay tay daw nga kentua yaki kon kendro gyong i. Wadang em chibun ki kiwi i ye ule. Kam tam po ke district lani ha ke chnong Jowai gyong i le kamjo. Bat kamjo kamatip pinagaliang yung ke government niliang yung ke sarkar. Daya le go ue chibun tili ki scheme ki jingera. Nay bentawo support yaki kon kendro gyong i lani yaki entrepreneurs gyong i. Wo man ki ntok de ki nong litho ki Henry ki nong eki. Kamu tipi niliang yang ke sarkar the launch dang recently ya ke CM Elevate. Ke scheme ke wa ye piu apply ke wa ke sarkar u yarap subsidi ke. Hai ni de em kam khat so tli kita ki chat scheme ke pi ke ye piu apply. Ke wi na example u e pi ke wa hadon ne ke sngi hapo sor Jowai gyong i gyum pu em apply. To nay benta ke sarkar u yarap ko ya ke subsidi ko 1,000% ya ki won ki wakwa u chnai ke cinema hall. Kamu tibikat ni to hapo sor Jowai yong im cinema hall. Kinong chna film ki wabon. Henry your eye waki hapki u yang. Lane hapki u pelut. Chibon nay benta u yo open yo cha Shillong. Tanay ti daw nga apilo yiku ye tau. UM ya kalat, senya wachim kebu ya kini ke scheme go yarap na ke sarkar. Kini kamu ngai pikawi na example yarap pi ki kari ki wo kamai. Yarap pi nai bentawo chna gym. Lane wat wo pen chna ya ke swimming pool, uchna kam ter chipon. U yarap subsidi ke sarkar ya pi. Tengah api lagi kenro yang i ya ki lok ki jor UM ya kalat. Senya wachim ya kini ke kebu bat kam jo le emtok dukat kini. Em ga yes Meghalaya ki wan ki group ki were registered. Hapo ke DC office ye piu apply ya ke scheme ke wa le pi woni kam go pi pi organize tournament register ya de yo chilak. Yo i wa pi le governance program kam ter chibon ki scheme nga apilo. Wosnya ba uchim kabu ya ki scheme yo jingera. Tenne ke sngi ngam kwa de penjrong ye klam yo nga Henry chwao chongo kwa au pentip kam tam de wan ha chnong selero te kwa au khana ya kinong chong chnong kam tam ya kita kinong chong chnong go chong chai tai chatri yong chai tai chawa chai tai wom pu emu lait sarok snyau komen au khana ya pi wato ne liang yong ko sarkar de pelaj ko ya sanction go le klurun rupa wilak ne benta go penchna yo tau sarok chai tai chawa Jowai tap tiuro. Please.
Thank